Daya boy bing. Mungkin lekar sil kencana kaki jian di niat serius. Suruh entar dena. Tak bisa. Mun yang kau tak siap. Tak siap. Terkadang bahasa tak siap dari reng laki ria. Karo kebai alibi untuk menghindar dari tanggung jawab. Tak siap apa yang tak niat. Tak siap pencan bah. Hah? Benar reng lagi sampah ingat dia. Nyemai reng bini benih king niat serius. Tapi king niat aman pak taki. Baik dari segi materi, otaba tetiaki reng bini sebagai pelampiasan nafsona. Sekebai upan apa? Kalimat-kalimat cinta, janji manis ben rayuan gombal. Reng bini mula kadung parcaja. Diandi ini beki kapi. Mari dia pasti tindak aki. Jadi ngaki bing. Tak sekap bina reng laki ria cucur. Terkadang reng laki nyemai reng bini ria. Amar kedua hal. Panasaran ben sepesian. Reng laki panasaran bekal au buat tingkapan latau ke sana. Reng laki sepesian bekal nyingke kapan langon le ketunjana. Kak, dak bener rezeki sekolah kak, kebanyakan. Oh iya le, sekarang kong. Poralah pangeran. Tetipas karoning saompaan. Sital kaje. Beda apa din? Abang kok beri nasi bi orang dul. Cek pelak ke. Tak lah nyaman bos. Nyaman deh ini jia. Tek kurang. Maning saumpaan din. Tak mangganang. Can kok sungguh nasi kena bencu kon. Kapan ini tekku? Tak paning saumpaan. Pas apa guna sedekah? Asadeka kan sa ikhlas sedin. Ko tunna, kakek sakalangkong. Lu, kena orang macam ada remang. Ya beda rezeki sakone kak. Kebanyakan. Taklah bener sekone din. Tuli pas oke. Malah taklah kau ngarep sedekah orang. Ya mon kok pasti pareng esoki dul. Tak pemalas kaki bengkok. Ungguan bos. Apa iya? Semisal, ada menghayal ria. Misal laki soki, kaki gelem, engkau lagi mobil. Ya lu kalau dul. Soki na berapa kalau? 500 juta lah. Ya mon karoneng 500 juta dul. Pas melaki na mobil. Tak pas gemetang pese. Cek sarang kaki din. Ada karo menghayal. Pas cek cerean. Ya mon neng 500 juta dul. Arapa mon sa M sakale. Sa misan menghayal. Iya sa M lah. Kan kau melaki mobil plus bangun lagi Roma. Ya tak cukup mon ki abangun lagi Roma dul. Astagfirullahaladzim. Ari karo menghayal. Mi pasti cerean hang. Ya mangka. Cek peseneng sa M. Minta melaki mobil. Plus abangun lagi Roma. Tak kira cukup dul. Cek cerean kaki din. Mi tak kakek pei dul. Andi pese sa M. Gelem kakek melaking kok mobil. Plus abangun lagi Roma. Gelem. Kamu pesen sa M. Ikan karo menghayal taretan. Setal kejere. Bener nggak kape? Iya bon. Ya dul. Apa bon?
Aba iya, Apa? PC sak em. Di mah. Ya kan karo menghayal tuh. Huh, Adik korek. Lu Radul. Kalau bunuh pelaki ngecer rokok. tak kira Din. Aji kan berakal. Tekuk yampung nih. Dari dim Bun. Dari kunci Jepar dul. Anu apa Bun? Ya, ada kehilangan leleng din. Oh iya, saya kocak sirut ada ante sanili ko saya kemah. Engkau minta tahu. Benih keng tak tahu Bun. Keng tak denger pola. Ya mak tahu kaki Bun. Cek si Rujang ngapolong. Mau keluar ben pacar lah. Iya. Njak pulang setia kabur tepak semak beneran si Jepar ko. Iya keng in mainan jo Bun. Benih keng nyat okku. Kese punya abin. Mak tahu kaki din. Ini tak tahu Bun. Cek lah lagu lama. Sirut mun nyamai reng bini. Benih keng nyat ikabin na. Tapi keng kala apesen na. Apa? Lah ngalah orokongku. Keng pasti apa jeneng? Ya mun jeneng biasa Bun. Tak masuk ke SNI. Karo menang akal. Iya. Keng biasa orang lagi ngaji ampuh lupaan. Ampo lupaan. Abi lupaan. Misalnya ntar ngakan ben cewek entah ya. Deki kapan bejen majer. Dompet ampuh kelupain. Kan pas cewek en saya majerin. Pengarai kemetna. Tuli minta putus. Tina tak apa lah. Sepenting oleh beteh. Nemu di mepes saya kaki dia cong. Minuku pes saya benyan. Sepenting benih oleh ngecok pak. Mage bani olen ngecok, mun olen kelakuan tak bener. Pola ring bini selaku telepon lu wabi kaki segala pesen na yo. Benih kalah pak. Tapi beri. Beri itu lah saja. Saya nggak cebur lebur ketunya nareng bini. Lebih reng bini si status sekarang ki pacar. Maleka kita icap ring laki ngelemis. Sambil munda badan nisar, tak lama ayu itu anak. Apa ku pak reh? Keng bener-bener cangkel ya Din. Ciri-ciri orang lagi mau kondori ya, ampo lupaan. Kapan aja lembeng bini, dompetnya kelupai. Akhirnya, reng bini semajeri. Kan pas tawang tay kereng lekang. Tapi mihi banyak reng bini budut itu. Pas tak bisa bita aki yang tanah reng laki si tulus, ben reng laki si modus. Kapan lagi dinaki? Pas aroma masa abad si paling tersakiti. Reng laki yang kepada kabe. Si tal kaje. Pati deh. Marken kan dul. Lu keluar Din. Jangan seru. Setalka.
Masalah pujer. Aba iya di pujer. Anu apa bita-bita? Wang-wang bekto. Pacaran tau usah bita-bit. Tobu kagente, si penting oleh bede. Kita eman ya, Rut. Apa sih kayak mana? Orang bini gempang sarena. Bila biaba ki ngudeng. Masa tak apa juga? Ibu nida iya, Rut. Encan ko eman. Pulang cewek kaki ruya. Melaratnya ring bini ruya. Sampai rela korban materi ngak ruya. Encan siapa deh? Kayak di kira. Orang bini ria muncar pacar nangkui perasaan. Sementara orang laki nangkui akal. Orang bini mulai kadung cinta. Make apapun dibagi. Apa boleh karo materi. Aja nyaman orang laki pemain. Nangkui akal, beni perasaan. Dua perut bakal tak bus mangarbus. Aja deh. Nganjutan den orang iri. Ngetela audit orang lain nyaman, tapi aben tak mampu nyanyi. Araup kan lu bos. Malai padeng, cek siru lakar menyala. Mune ngak kaki beni menyala, Rut. Tapi menyala. Orang menyala ria. Tak kira abit masa na. Sekecil aki mari le capok karma. Ba, Wala magiran. Siapa hang? kok baput din? Dek kaki cung. Sungguh coba bingko. Apa memang cari mong dia? Kedompet tepong ki buru ba. Kaki jadi emak ba. Entra kun kak sendiri. Pola perlu kesirut ba. Iya cong. Keng buru ke bingko balik tarang mau kurang ajar. Tangan anak koroi kalap pesirang. Kapan lama hari pasti tina. Aduh. Tepak ba. Sirut de wak bedek kerdulau. Tuli pas entar ya. Iya cong. Kan masanya masih urudanan kak sendiri. Engkau nom. Cok num manom, engkau beri nom kaki. Kaki siapa? Engkau Ahmadi, ba. Mungkin kaki. Kaki tak tahu siapa engkau. Engkau mat jepar, ring tuan manang. Ring bini si bi kaki kebayin mainan. Kaki mencik terian dengan bini dong. Pula king tak rumah sejak kaki keluar di tumbuh goreng bini ya. Trio de remah ba. Cekileng petang leng. Senga. Ring bini si bi kaki kebayin mainan. Orang pak ring bini si sayang bi ring tua nanti patian. Tak terkecuali tangan anak. Engkau tahu rumah saya coba aman fataki anak kaki ba. Apa salah terjadi? Itu sari rasa cinta ben pengorbanan. Nyaman lah yang car pacaran. Terus kawan lemari kemudi pesenang, mek pasti tina ake. Mun kaki lah kalau cinta kata anak, ini membukti nak. Ini lemu hubungan.
Cek nuntut reng bini untuk berkorban. Beli kaki sebagai reng laki harus bisa beri kepastian. Bener, cinta tanpa pengorbanan tidak akan bertahan. Tapi pengorbanan yang dimanfaatkan akan berakhir dengan kekecewaan. Juadin, taklah bener. Tak apa mula raja pengorbanan nah, bakal raja kia rasa kecewa nah. Gua apa bun? Tak butuh kata-kata, tapi bukti nyata. Kamu apa boleh pesen tangan nak? SSE di mana ba? Cuculeng matang leng. Si 10 juta beri ru apa? Cek PC kirim ke rekening atas nama kakek. Ada ba. Karena yang 5 juta. Emang? Saya nggak cong. Mun kaki kengku tandi saya kok live nang TikTok boy. Cek ditilintah darat si tukang agem di pesen reng bini. Kelas ba. Mamre dina gitin. Anu apa? Ya ciling to karaba aja parben sirut dia dul. Kakek anu apa dul? Kok kena tahu din? Siptal kejeng. Tak mang lo asere bengan. Ketika ngepok kaki dol.